Friday, pero hindi payday. Mainit dito sa Cali. Mainit dito sa California. Super init. Tayo na itlog. Ating power egg. Meal natin mamaya pa. May lakas. Egg power. May 40-40 na ba yung sakyan ko? Ghetto yan. Ayos yan. Kanya-kanyang trip lang yan. Kanya-kanyang trip lang yan. Yan. Tulog tayo. Ating baon. Itlog. Itlog. Ay, hirap magpapayat. Pero ayos to, meron naman tayong Unicity, Unimate. Gas, ubos na naman ating gas. Sarap ang itlog pag naka-rep for one day. Lamig. Yum. Yum yum.
Grabe init. Last bite. Okay. Thank you, Lord. Okay, back to work.